Došli smo pilat glavnog zaduženog za ove divne pisma da ovo doslovno izlit epoksi, izlit... Evo ma. Shit. Pa, Claudio. Hello, stigli smo do kućice i kao što smo rekli prošli tjedan, ovaj tjedan imamo na podu mikrocement. To su ljudi, radili su zadnja 2-3 dana, ukupno su sve skupa će im trebati 4 do 5 dana za napraviti ovih 75 kvadrata mikrocementa. Ja imam asistenta, čekaj asistent. Kišobran. Asistent ima kišobran. To ti je stiradur inače, samo da znaš u životu. I molim te, nemoj samo ulaziti u prostorije, Ivano, sa kišom. Pomoćnik je otišao dalje raditi štetu. U svakom slučaju, danas ćemo, dok smo došli, su ljudi već navukli mikrocement na WC, na zidove i danas, to je sad će ga lakirat. Nadamo se da neće pasti ovaj čas kiša, tako da mogu zapravo raditi, jer ovo je veliki problem zato što je pod selo bauštela i onda se unosi prašina unutra vanka, tako da oni svi rade u kroksicama, jedan stoji vanka, Miša dijeli, radi, dok drugi unutra u finim čarapama i čistim kroksicama rade. Ovo je dnevni boravak i u dnevnom boravku, ja mislim da je ovo najskuplji dnevni boravak u Kninu, jer je toliko podbija neravnan da su napravili 500 slojeva unutra i stavili su epoksi na pod ipak, tako da svi ovi što su komentirali da je mikrocement potencijalno težak za održavanje, ovo će biti epoksi sa dosta količine laka na njemu, tako da će biti za održavanje idealan. Pa ništa, evo, najbolje da vam pokažem snimke i tu su ljudi i pokušat ću ih pitati šta više pitanja, pa se nadam da će odgovoriti na neke vaše nedoumice. Ono što sam ja odmah na prvu ruku shvatila, da to nije baš tako prejednostavno kako sam ja zamislila, da to nije ono baš ono zli bog, nego da ono ima poprilično puno posla, tehnologije, kombinacije i ovdje da se odvija u kombiju žešća kemija, znači prva komponenta, druga, treća, miša i postoci, znači žešća lakirnica. Predobro. Prije nego što vam pokažem ostatak, nisam vam pokazala ove skale, znači uspjeli smo nekako inženjati da jedna skala uđe dublje u dnevni boravak, da bude malo plića i onda da budu samo 2 skale na nadvoju, tako da skale, to jest stepenice, ne ulaze u prostor od kuhinje. Kad se saznalo da stiže čovjek sa epoksijem i sa mikrocementom, se brže bolje uvatila akcija, kao što to uvijek biva, da se ogleda cijela kuhinja, boravak, naravno da su pale gradele na kadi, naopako, snađi se druže, ali ekipi je sigurno bilo prezabavno, znači totalno mi je žao što nismo bliže i što ne može doći, jer pravi se da njima teški parti na terenu, ali uglavnom, evo, kad su znali da će doći mikrocement, brže bolje se napravila struja, voda, sve moguća izolacija, sve što je bilo potrebno. Ogletalo se sve ugrubo i onda će se piturat. Ja navijam da se ostavi sivi glet jer mi predobro izgleda u prostoru, ali evo, nadam se da ću uspjeti nagovoriti moga dragoga investitora. Zastava je tu i idemo u akciju. Dečki su odmah, čim su taj dan došli iz Zagreba, krenuli sa ovom žirafom brusit gletane zidove po WC-u, jer su WC-u skinile pločice i ogletalo i za mikrocement treba biti šta ravnija površina, to će nam kasnije i objasniti čovjek zadužen za to. Na pod koji je obrušen, koji su oni taj dan obrusili, ali nema snimku, su nanijeli ovaj primer koji pari baš oni pravi prozirni epoksi kada ga se gleda. Obrusili su spojeve na ravnoće i sve i onda kad se to osušili su nanijeli prvi sloj epoksija. Ovo je onaj slavni dnevni boravak u kojemu je ovo već vjerojatno 4. ruka epoksija nanesena, ali ovo je sad kao
deblji nosivi sloj. I onda se taj sloj pobrusija dobro na svim dijelovima. Ja uopće nemam pojma kako su ovo ti ljudi uspjeli u ovako kratkom vremenu, slojeve koliko su stavili, napravili. Ne znam, ovo je don't try this at home jer će ti trebati 2,5 mjeseca radova, prašine i užasa. Evo. Došli smo pilat glavnog zaduženog za ove divne podove. Šta imamo na podu? Trenutno je epoksni podov. Dobro. Znači ovo je nosivi sloj prije završne boje. Dobro. Čarapama smo da ne oštetimo šta. Da ne uprljam jer je kiša i sve to. Kiša, hvala Bogu ne želite vidjeti ovo blato što se događa iznad. Bolje nemojte gledati. Uglavnom usisavačenje je glavno pomagalo. Kako vam se usisavač zove, se mu dali ime? Đuro. Zasad je Jansen. Jansen, okej. Znači završeni nosivi sloj si rekao? Tako je, da. Znači prije toga je bilo brušenje, jako je bila grbava podloga, morali smo prebrusiti čak i dijamantima glazuru, staviti neolir masu, staviti onda poslije toga epoksi primer, poslije to malo pijeskom, drugi sloj taj nosivi i opet smo morali staviti još jedan nosivi da još više ublažimo grbavu oči i to sve, nije, sad nije baš idealno, ali kad dođe boja stavit ćemo 3 kg po kvadratu i poravnat će se. I na to ide lak poliuretanski. Da, reka se da ide više vrsta lakova na... Tako, da ide poliuretanski lak koji je uvijek stabilan, koji je pigmentiran. Biće boja završna i još boja pigmentiranog laka, neće biti prozirni lak. Aha, znači nije prozirni lak i onda za to ne može žutit. Tako da. Jer poliuretani žute, super. Znači ja sam mislila da je ovo doslovno izlit epoksi, izlit nešto i da je to, a ovo je znači 4 milijuna slojeva. Je, slojeva i brušenja, stvarno čovjek mora biti pedantan i sve, jer najbitniji su, ajmo reći, čoškovi i ti detalji, nego sama sredina podloge. Sredinu je najlakše izlit, a ništa onda u čoškove stavimo cokule debljine metar puta metar. Može i to. Odlučili su se na kraju zastaviti, evo čekaj, sad ćemo pokazati. Kako izgleda? Ovo je sad nosivi sloj. Evo, sad se stavija nosivi sloj Tu su bile dole pločice. Čekaj, pločice su pobrušene. S čime brusiš pločice kad stavljaš? Sa velikom mašinom, monofaznom, koja ima dijamant na sebi. Isto dijamantno brušenje, to sam htjela pitati. Dijamantno brušenje, spojeno sve na usisavač, nema prašina, ničega. Aha, i onda ste stavljali prozirani epoksi. Znači onda ide usisavanje, ono bi se čisto. Epoksi primer koji je proziran, koji se unutra umiješa punilom, da bi se to sve bolje poravnalo, potom se baca pijesak, full, i onda da bi se popunile te fuge i još malo bolje poravnala podloga. Pijesak? Kvarsni pijesak, da. Kvarca, okej. Da. I onda, poslije toga ide brušenje, opet, usisavanje, nosivi sloj i tako dalje. Baca se pijesak i da se bolje primi drugi sloj. Tamo sam htjela pitati zašto pijesak, znači da ima grip neki. Znači da se bolje primi sljedeći sloj, da poravna podlogu i da zatvori fugu. Super, da, u WC-u ste stavili mikrocement na zidove. Tako je. Oni su isto u nekoj sivoj ovako boji, malo prije ste ih lakirali. Malo prije smo lakirali, sad trenutno ne možemo ući tamo jer se osuši. Večera se radi boja, večera će ovo tu dole izgleda kao ovo izgleda. Znači bit će opet dijamantno brušenje da se smeće, makne, ako ima šta i to. Koliko je 6-7 sati brušenja minimum, ja? Da, ne reći. Sušenje. Sve zavisi od temperaturu. Da, nije sad danas nešto ni preladane. Ali to sam htjela pitati, mikrocement na zidovima u WC-u, šta je stavljeno prije? Je li ima neki više slojeva ili... Bile su pločice. Da? Nisu skidane pločice, da? Skidane su. Aha, onda je bilo neravno? Bilo neravno, onda su ožbukali, onda su pregletali bijelim ljepilom, utopili mrežicu, opet pregletali i onda idu opet brušenje, primer i 4 sloja mikrocementa i 3 sloja laka. 4 sloja, bome? A čekaj, jel treba biti ono savršeno glatko zid, ravan, izbrušen za... Što je ravnija podloga i što su čoškovi, ti detalji ravni, to će i naše bolje izgledati. Jer mi pratimo podlogu, mi se možemo nešto malo poravnati, ali mi ne smijemo sa mikrocementima ići krpat nešto.
I to postoji repertoarni mortovi i tako neke baze. Aha. A to onda postoji mogućnost pucanja? Ako ide, da, ako se poštiva... Ako se neravnine ne napune na vrijeme, znači on ne može služiti da ispravi neravnina, nego samo da bude estetika. Može nešto, neke male depresije može, ali neke veće ne može, ali on može, sve zavisi od, ima base, ide po fazama, po granulatima. On može base do 2-3 mm, a ovaj ne može, ovaj može do milimetara ići. Kužem. U nanosu jednom. Sve zavisi od proizvođača i kako je deklariran. Da, i onda koliko si rekao slojeva mikrocementa? 4. A zašto toliko puno? A jedna je baza. Okay. Druga je pigmentirana baza. I onda su dvije završne koje su isto pigmentirane. A mora se stalno pigmentirati, jer ako ima neka neravnina, da se može to prebrusiti, ako se slučajno pobrusi drugi sloj, da je opet ista boja iza. Da kad se lakira, da ne izađe stara boja. Tako da. I onda, a čekaj, brusiš prije laka ili ne? Ne? Svaki sloj se brusi. A kako onda uspije ostati oni tragovi? A to je do same tehnike, do gletera. Postoje različite tehnike kao nanošenja. A i postoji do upojnosti podloge. Znači i to je isto igralo. Nije isto da li je knauf i da li je, na primjer, pod. Znači, na primjer, ako vi sad idete istu boju stavljati na pod i na zid, neće biti ista boja. Zato što knauf žbuka vuče drugačije nego, na primjer, keramika dole ili, ne znam, beton ili glazura. Da, keramika ne vuče, pa ostaje ista, a on će povući pigment. Biće slično, ali neće biti isto. To uvijek moramo napomenuti kod dogovora posla. Ja sam zamišljala da sad ti dođeš, staviš podlogu, mikrocement, sloj i peto. Evo ma. Shit. Pa, Klaudio, imam uljeza, Ivano izađi, brzo vani. Brzo vani. Klaudio, imam uljeza. Shit. To je najbolji problem. Imamo rušenje. Bilo je gorih slučajeva, vjerujte mi. Nisu ljudi autom ušli unutra i svašta imali. Oj, dobre, onda su ove male stope se... Ma to nije ništa, to je... Shit show. Dobre, da nek nije neka kokoš ušla u selo. Znači, došli smo do laka od mikrocementa. Stavljamo, znači, isto više slojeva laka koji na ovi epoksi ili... Na epoksu je dovoljno jedan lak. Dovoljno, ali možete staviti dva što je preporučljivo. Dobro. Znači, to je preporučljivo. A što se tiče mikrocementa, ide završno brušenje prije nanosa laka, ide 2 vodena laka i završno tapalni. A opet se svaka ruka malo šmirila, ide 500-600 granulacija. Da, jer lak na lak ne može ići bez... Može unutar 48 sati. Ako će se na... Tako da, ali mi ga šmirlamo glađi. Da zaglađuje. Tako da, opet ima neka tekstura i to sve, može neka prašnica u zraku i tako nešto, onda se to ispolira i to je dobro. Da, super. Baš me zanima kako će biti sad završno, ali u principu ovo će biti malo drugačija nijansa ovoga i neće biti ovako sjajno, već će biti kao neki mak, jel? Da, ovo, sve će biti. I sutra se već gotovi, znači 3-4 dana posla, satenje, ja? Satenje nešto između. U principu stvarno nije, baš je zahtjevan posao i ovo ništa drugo se ne može zapravo nego unajmiti profesionalca da riješi ovu stvar i da napravi ovako dobro. Znači ja sam baš oduševljena kako izgleda sa prostora, mogu misliti kako će biti tek sutra kad kako je bilo u utorak. A pločice od bake, znam se oduševljena. Ništa, sad nam vredi sad ići na pauzu i čeka da se osuši. Čeka da se osuši i onda dečki dolaze, bruse, usisavaju i naljevanje boje. Prijatelj, moramo mu dati ime. Koji ćemo mu dati ime? Može bi Mate neki? Mate vole da se stavlja. Može Mate. Nadam se da vam je bilo dovoljno edukativno, ja se javljam sa skele, i da ste šta god naučili, shvatili koliko je zahtjevan ovaj proces postavljanja ovakvih podova, ali ja bih rekla da se isplati. U svakom slučaju brži je proces nego pločice, definitivno. Uredniji je pod, nema fugi, estetika je dobra, baš ću vam naći neka videa šta oni imaju i rade, znači može se postići efekt mramora, visoki sjaj,
kompletan mat boje. Najčešće oni rade naravno industrijske hale jer se ovo radi u industriji. Sve tvornice uvijek budu prelakirane epoksi podovima, tako da je to najučestalije, ali evo super je što se ova tehnika prebacila u kućanstvo jer je stvarno dobra i laka za održavanje i brzo se izradi. Tako da, ne znam, ja bi stvarno svakome preporučila, bez obzira što se na podu neće napraviti efekt mikrocementa, stavit će se neka lipa siva boja koja će super pasat. Možda, mislili su možda malo šatirat, prošarat, ali vrlo vjerojatno ipak ne, da se bit će previše drugih detalja, tako da onda da ne bi se sad tu, ne znam, ono, previše sve izmišalo stilova, pa onda nek to bude jednobojno. U svakom slučaju, nadam se da ste dosta toga upratili. Sad kad je pod gotov, možemo isprazniti sobicu i onda ćemo postavljati parket. Možda ga budemo postavljali sami, pa to snimili, vidjet ćemo. I nakon parketa možemo staviti namještaj. Tako da bližimo se kraju. Mislim, ima ovdje tonu radova. Kao što vidite, nije stavljeno sve ovdje u boravku, da je, ali vidjet ćeš u WC-u, jako su visoki stropovi, pa će se spuštati stropovi, mora se šajati struja, voda, tako da bit će tu svega. U svakom slučaju, hvala što gledate i vidimo se.